Ruska podmornička flota je sposobna da potopi američke ratne brodove ako Pentagon odluči da ih u slučaju hipotetičkog sukoba između dve sile prebaci zajedno sa vojskom u Evropu, ocenio je bivši savjetnik američkog ministra odbrane pukovnik Douglas Macgregor. Prema Macgregoru, Rusija nije pomorska supersila, ali ima moćnu podmorničku flotu. Ruska podmornička flota je sposobna da potapa brodove poslate da se bore sa njom. Jednostavno, nećemo moći da prebacimo naše kopnene snage u Evropu, jer će ruske podmornice u Atlantskom okeanu potopiti sve što ide iz Severne Amerike. Prema Macgregoru, danas postoje samo dve vrste brodova, podmornice i njihove mete. U Severodvinsku, glavnom ruskom vojnom brodogradilištu, održana je svečanost povodom završetka gradnje podmornice Krstarice Knez Požarski, projekta Borej A. Požarski je peta podmornica u klasi Borej A. Nosiće 16 interkontinentalnih balističkih raketa Bulava, imaće 6 torpednih aparata kalibra 533 mm sa torpedo raketama. U Rusiji uveliko grade i još dva strateška raketonosca projekta Boreja A, Dmitri Donski i Knez Potemkin.